Klaro nga gisulti ni Kristo nga naa di ay mga tao nga nagsigi og sunod-sunod niya pero dili makakita, nagsigi og tambong sa iyang mga wali apan dili makadungog. Kamoron ni aman moron dinhi kakita mo Ginoo, kadungog mo Ginoo. Unsa may timailhan nga kita nakakita og nakadungog sa Ginoo, matud pa ni Kristo, maghinulsol sa mga sala ug motuman sa iyang mga pulong. Napamoy sala wa. Wa dahil yun maghinulsol. Nya motuman mo sa sugo sa Ginoo o dili. Narana ninyo. Nganong ang mga apostoles nakakita man sa Ginoo og nakadungog? Nganong si Moises nakakita mas Ginoo og nakigsulti pagani nila, samtang ang mga Israelita nangahadlok og nanalipong pagyud sa ilang mga dunggan? Ang sa may kalainan nga pulos man sila naas atubangas bukid, si Moises wa man alingog-ngogi sa tingog sa Ginoo. Ang mga Israelita mura naman sila mga matay sa tingog sa Ginoo. Di man nila makaya o paminaw, di sa sila makatutok. Ang si Moises yano kay musod ngadtos panganod, katkat ngadtos bukid, istoryas Ginoo didto unsa may kalainan niya og sa mga tao nga iyang gidala. Matud pa ni Hesus, mga gahig ulo, stiff-necked people. Maura gina ang hinungdan. Gahig itag ulo, di ta maminaw sa Ginoo, di ta mo minaw sa to isig katao. Kana bang high pride ba, kanang garbo, mao nay makapahimo natong dili makadungog, dili makakita. Kana mga taong garbohon di man nakakita, ang ila nang makita, ang ila ragyong kaugalingon, ang ila nang madungog, ang ila ragyong kaugalingon. Imo nang sultihan, palit og slot, di ginapalit. Asa na mo palit. Ningon ka sige dahil balik-balik ka na. Alingog-ngog. Sige balik-balik ng parian ng slot. Sige tukod na ng simbahan. Tukod na ng simbahan. Makasimbar man ta. Muna sila yung mga pero magsige na silang tukod og ilang balay, nya gusto kay na silang daygo ng ilang balay. Mo na gusto nilang mabati nga biliban ako nimo bright kay kastanan, may kay kamudhimog diskartes kinabuhi. Ako na guna. Ana, biliban ako sa imong mga anak ko, mga summa cum laude man, liwat sa ginikanan. Ako ko nang gitrain og maayo. Ako ginang gimonitor. Wap ako sa mulampos na mga buang-buang. Ang kunon pag nila. Ako'y naghimo ana. Tanawa karong panahos eleksyon, di ba? 14 daghana ni manggawas nga ako ana, kana sila wa nay nahimo kana. Jesus, gasaad-saad na wa nay nahimo. Ako'y nagkuan na, ako'y naghakon. Sige na lang ako. Mo na sila yung mga di kakita Ginoo. Ngilingay mong tupad. Nakita kas Ginoo karon. Kita kas Ginoo karon, ambot lang. Hinaot pa unta. Nya unsa may unang buhaton aron makakita ta Ginoo, aron mapakita nato nga dili ta gahig ulo. Una, biyaan gid nato ang tanan para mosunod sa Ginoo. Biyaan ang tanan. Mao na ang katong mga tawo nga nisunod-sunod ni Hesus, manguli ra man to sa ila. Pero ang mga apostoles mibiya gyud, asa mo higda si Hesus, adto sila higda. Asa mo puyo si Hesus, unsay kanon ni Hesus, mao sa ilang kanon. Kuyog ba? Biyaan gyud ang tanan. Pila ra man kabuk nato dinhi ang mobiya sa imong pamilya? Big pila ninyo kabuk dinhi ang mobiya sa pamilya be? Kanang musugot ra gyud nga ang imong pamilya mamatay anytime. Tas ang kamot. Tanawa. Wa yun. Og diha ta dapita mawa spasing kay kun ang atong pagsimba, ang atong nadunggan nga mga pulong sa Ginoo
Mura na ganig musukwahi sa atong paghigugma sa atong mga tao o mga butang nga atong gihigugma, di na taganahan maminaw. Di na taganahan maminaw. Kanang maingon pasaylua lang ang taong nakasala og kapito, niya ang imong anak gi-rape, ang iyong maguwang nga laki gipatay, niya giilog pagid inyong yuta, mo pasaylo ka na. Mo pasaylo ka? May mga di, uy, tumadaoy, buang ka diya, naibalaod, papriso na, padukta na dito, may mga nilag hiwa-hiwao ng animal. Anak, niya mo din ay gustos Ginoo diya eh. Tubag. Mao na. Niya, mangkuang ka, hambog-hambog ka, nga, nakadungog ka sa Ginoo. Ikaw pa din, sugot ka, wa say siguro. Aw naranan nato nganong nakahimo man si San Vicente Ferrer, nganong nakahimo mas Pedro Calungsod, nganong nakahimo man ang mga apostoles, nganong nakahimo man si Lorenzo Ruiz, nganong nakahimo man si Venerable Chupilo Kamomot sa pagbiya sa tanan ug sa paghigugma sa tanan. Apil ng mga kawatan, mga mangingilad ug kadto gani mga satanismo iyang gipang-adto. Daghan kay na-converter nga mga satanismo, wa makiglalis, wa makig-away si Bishop Chupilo Kamomot, nagsigig alagad mao say gibuhat sa among patron San Juan Maria Vianney, pistahan na karong Agosto 4. Mao sa gibuhat ni Saint Francis of Assisi, Saint John Bosco ug Mother Teresa of Calcutta, San Roque, San Isidro Labrador. Di mahurot na tog mention porting daghanang nakahimo ani. Sige. Lingi ag usab imong tupad. Ina mosunod kang San Lorenzo Ruiz. Og di ka kasunod ni San Lorenzo Ruiz, ni Bishop Chupilo Kamomot lang. Oy, igor ta doko-doko. Sige lang kani, gamay ra man jud kay ni tanan. Palit lang og slot, hot doon tanig palit ning slot dinhi. Gamay ra jud kay na. Di gina makawagtang sa inyong kwarta. Pila ra gunang 500 nga SBF dag. Usa ka buok 500. Palit kag kausas usa ka semana, mahurot na gina imong kwarta, mapurdoy na gyud ka. Murag dili ba ya? Nya kun arang-arangan kag jutay, nya gusto kang mo-appeal sa atong 4-slot challenge, tag 2,000 imong paliton kada semana, makahurot ka na sa imong kwarta hangtod August 6. Di oy, nya ni arabay nindot nga gisaad ang Ginoo sa tuig giingos Ginoo dire na wa sagin mo na minaw kay ang adunay iya dugangan pa aron maiya ang labaw sa iyang gikinahanglan, apan ang tawo nga walay nahot sabot wa ginahimo para sa Ginoo, kuhaan pa gayod bisan gani sa jutay nga iyaha. Jutay kanang smile gamay raman gina, tanawan ng tawo mga daw hasta smile mawa kanang magsig paningil utang nya ikiha pagid ang nangutang, kanang magsiging butang anang interes nga porting taasa, hasta iyang smile gamay ra man ginang smile, ato man gina pilar ko ng smile bisan bata makahimo man ana, pero din agi na sila ka smile, ang ila nang naong murag yung bato porting gahiya. Bisag testingan karon lingi ay mong tupad naon na to maka-smile baka agi. Ready go. Okay. Daghan kay wa mo lingi. Wala nakuha ng gamay diha nimo. Kanang kalinaw, kanang pag inikatog nato malinawon magitana, tan-awa na mga taong hangol kay kwarta, siging kiha, siging buruka, siging pangaway kay taas kay garbo, hasta pagkatog galisod. Bisag matug na sila, magdamgo lang yapog mga bitin, mga leon, mga ano bang samukon gyapon sila ba? Mo nakwaon gid ang tanan. Nya pangutan na sila naaba sila kwarta, bisag nagkupot na sila mga millions, mga billions ang naagya puso na una, wa ko'y kwarta. Wa ko'y kwarta. Pautang ako, wa ko'y kwarta. Labaw niyo, mangayo ko, buang-buang ka. Wa ko'y kwarta. Paulis inyo. Wa.
Hastagod mangayo kag bunga na sa ilang mga tanom nga nasod sa ilang kural, why bunga. Ikahinog lagi kay nang bayabas, why bayabas. Ay, kabuang yun, no? Muwa lagi tanan. Sakto lagi na. Pero kanang mga manggihatagon kayo, pirming na mahibong lagot na may mo palit og slot tag 150,000. Nya simple ra kayo. Pader nagpadamig 150,000 para na sa imong slot. Ana, salamat kay pader. Kinsa man ni ayaw na lang nang ngan pader oy. Basta mauna na siya, minaw man minimo. Libo gumidin unsa man ni pagkuan rod paglista ani anonymous 150,000. Sige lang anonymous. Pasti lang. Kadako anang kwartaha. Mura ra magwa nila. Purti gitingal itong datua. Sus inigadto nimo di man di ay dato. Wa man gani sila sakyanan. Ana. Pero pagka generous. Ngano man kay tagaan pagdaghan ang dunay ila. Pasabot daghang kalipay, daghang kwarta, daghang kalinaw, daghang higala ug labaw tanan, daghang kabalaan. Ug mao na ang saad sa Ginoo sa mobiya sa tanan, maminaw sa iyang pulong ug sa walay ukon-ukon ug papanagana musunod sa iyang mga pulong. Matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, himaya ug pagdaig hangtod sa kahangturan. Ang mga taong nihimo niini sama nila ni San Vicente Ferrer ug uban pang mga santos, himaya og pagdaig hangtod sa kahangturan ang atong gisigig hatag ngadto kanila. Pagkanindot dinhi nas kalibutan, labaw na gyud didto sa langit. Nindog ta.